wayesethenga le ndawo kwakusedrobheni wayesethenga le ndawo yakhe eyiqhuba iphuma ngale kulo mgwaqo iphuma ngapha esakhe indlu ngale seyiziphasithi phakathi wenzela ukuthi uma imsikela le nto yokuba phenduka abe ngukhogo kasikho akahlali lapha kule ndlu kaSibusiso ayohlala kule ngale abangale abantu bazi ukuthi ngukhogo kasikho lo abangapha bazi ukuthi ngisibusiso kodwa sibusiso lo kungabonakali ukuthi ushintsheni usakhala unamandla maNazaretha unamandla le ngane yaqala kahle kakhulu ekukholweni yafunda uyiseyithanda kodwa uthe ukufa kukayise yasiyanzela sithanda imithi kakhulu yaze yathola lo muntu ombi onje ngoba lo muntu wawenza ubangabanjwa ukuthi noma umuntu ngale embulele emabebuza ukuthi benjalo umuntu ombulele abantu besizwe ukishanyana embi kakhulu egcoke bezinjenzi usebalekile yena wabuya wenza ekhaya wafika wadlala umuntu wakhe waphenduka ngoba ngisibusiso seyihlalele akhopha isezobeni imithini kwenzeka ukuba ngesinye isikhathi ingoma ekhulu neshumi nane ikhulu ekulungeni uma umuntu ephuma endleleni enhle engena endleleni embi usuka edinweni usuka ehluhlwe yini
uma umuntu ezalelwe ekukholweni ephatheke kahle abazali bakhe bemgcinile bamfundisa mhlawumbe bamenzela ifa uma elahla lelifa ebuyela kusathane usuke edingeni kuthiwa insimi yayingadingi lutho yayinezithelo zayo wangiyalela ukuzidla zonke ngokungithanda kungako uma umuntu elahla indlela yasekuphakameni uma elahla indlela kaShembe eqala indlela kaSathane usuke ehlutshwe yini usuke yaphi usuke lakwenzani usuke lawutholani ngoba babonile abaningi abayilahlayo le ndlela kaShembe bafele ematahane basekhogweni abanye basemejele abanye bafele emgwaqweni wena-ke uqonda ukwenzani uzakwenzani ngale yakho indlela ohamba ngayo wabuyele lo mfana wabuyela wabona ukuthi le nto yimbi wabuyela wasonda wazama nokulahla lo muthi kodwa inhliziyo yakhe yaze yavuma kwasengathi akaphinde futhi awufake akaboni lutho-ke ngalezi nsuku kodwa seyifikile inhliziyo yokuthi hawu angiyisebenzise lento mhlawumbe ngigqekeze nasemabhange ngayo ngiqede kakhulu kunalokho kodwa wayithukuza wayinkinga wabuya wasonda wabuya wathandaza wabuye wanikela wabuye wahamba nasekuphakameni wahamba nasenhlangakazi wazimisela ukuthi akazi ubuya usebenzise lo muthi kodwa manje ngaphakathi kwakhe wayesesiyazi ukuthi sekhona abantu ababili baphikisana okade kungekho kuqala engakawudli lo muthi sonjalo ivese ngezansi isemzuzwini nesikhathi ngakhohliseka nkosi yami ngathi ngiyawudla umuthi baphela bonke ubuhle bami naye lo mfana wathi ngizwana udlayo lo muthi baphela ubuhle bakhe wathi kwasekhona amadoda amabili lapha ngaphakathi alwayo enye ithi yenza okubi enye ithi yenza okuhle enye ithi yesonkeni enye ithi musukuya enye ithi nikela enye ithi unganikeli enye ithi vunula emgidini enye ithi ungayi emgidini enye ithi hambe esiguqweni enye ithi musukuye esiguqweni batholani bona abayesiguqweni batholana abagidayo batholana abanikelayo batholana abasontayo batholana abayentlanganeni batholana abangasenzi isono sekugcwele lapha ngaphakathi kwakhe lezi zinto sezilwa kupheka lo mfana ngoba wayengazi ukuthi le nto uyenza nje lo muthi udla nje uzawudalani lapha ngaphakathi kwakhe wayezokuthanda nemithi nokuhlakanipha ngoba wangazange wenziwe muntu lo muthi kodwa wayehlale kakhulu nanabantu abathi mkhovu bemtshela izinto eziningi namakula amtshela ukuthi isifoko senziwa kanje nephupho kumuntu lenziwa kanje nabakatokoloshe utokoloshe nosimenza ngayikhuba elithile wayixoxa yonke le nto wayihlanganisa wayidla wayesephendula uba ngutokoloshe ngeqiniso manje wazama ngikwazi ngaphela inyanga ey'ntathu waya nakumfundisi wawucela ukuba mthandazele mfundisi ngiphelelwa ngamandla ekukholweni mpristi ngiphelelwa ngamandla ekukholweni baba ngiphelelwa ngamandla ekukholweni ngisize ngithandazise wamthandazisa umfundisi wakhe kodwa angamtsheli iqiniso lokuthi kukhonani lapha ngaphakathi kwakhe lokuthi ugila le mkhuba enje uyanqaba le ndoda ufogo kasikho enqaba kwabonakala selingene idimoni ngaphakathi kuye lele selikwazi ukumphendula limenza abe ngako selingene kasakwazi ukukhipha wayesebuye emva kwenyanga entathu esinyamalala esontweni sebuyela kule nto yakhe sekuyifaka futhi ngwesibili manje wayesaka qede futhi lo muntu wakhe wamenze njalo waphenduka wangako ngaleli langa-ke ukwenzela kuleya ndlu yakhe ngale lapha bazi khona ukuthi lendlu ekaSikhokho kasikho noma bembonaka baze basho lutho ngoba umuntu wakhona waphuma nje wasebenza wenza zonke izinto kodwa noma ehambe emgwaqweni akanakubuzwa muntu ngoba uSikhokho kasikho akusiyisibusiso ethengele zingubo ezingalo utokoloshe abayiwo phuma hambe nasemini avakashe enze yonke into kodwa noma esibhedlela akho muntu uzobe uyambona
noma yabangani bakhe kodwa le nto ingenza abe nenhliziyo embi angathandi ukuya esontweni angathandi ukuthandaza kuthe ngaleli langa le nhlobo ayiyo wahamba nilike sebuya ntambama wahlangana ingane kufika semgwaqweni edolobheni kanti thini ingane iyobiza udokotela kugula unina inganyana entombazane engane wayisishaya ngonyaka ingane seyijabula iqede ithi nangu umuntu uyambona nangu uphupho kasikho bulala umuntu wayesehamba masinyane yawungena izini yakhe evuke evala ngaze bebizana abantu bonke hey nangu umuntu ebulala umuntu ubulewe ngubani na wayesevela umboni wathi ubulewe yile ndoda ehlala lapha le nto ishenyana baze begijima befike beshaya emnyango wavala waze wavula bathi yabona uma ifale ingane uzakwenza into embi wena yayithi kuyiphaphama ingane khipha imali manje uyise esibhedlela futhi uma ufuna sithule hlawula bathi bemhlawulisa ngekukhulu umbono sebeyithatha le mali sebeyithatha ingane beyise esibhedlela yaphaphama wabona ukuthi hawu le nto izangibangela ingozi ngoba uthi angaphenduka abe le nto engaka inhliziyo yakhe ibembi kakhulu ibembi abe nolaka nokwethuka kube khona nokwela kube khona yonke into ibe khona wathi uma ephuma kuleli cala wayesephindela yakulowa mzi wakhe zefike ukufaka lo mzi wakhe sephenduka futhi eba nosibusisi eseqala ebehamba esontweni wazimisela impela ukuthi uzawuyilahla le nto angabe sabuya yenze ngoba iyamkhathaza kodwa akatsheli muntu le ndaba uyenza yedwa wafike ukuthi leli dimoni selikhulile nalo ngaphakathi kwakhe selinamandla selinjengaye lo sibusisi futhi yena kasenamandla ade sebafika zimisela manje ukuthi angizukwenza ukuba hayi esilele wayesephupha ngelilanga elele wabona laba abantu ababili belwa usibusiso lo nale ndoda emfishane uSogo kaSipho wabona belwa beshayana njani waqala kwasengathi uyawina usibusiso ngathi uyanqoba uSogo kaSipho kodwa isigcino wanqoba uSogo kaSipho amshaya usibusiso wamqeda umdinya uyaphupha hawu uma ephaphama hawu ngiyaphupha awuthi ngizawugcina ngibe yile nto noma ngumzwa ngulahle nomuthi ngizakwenza njani ngoba angifuni ukuba ngibe yilesi silwanyana engithi ngingadlala omuthi ngibe yiso kodwa inhliziyo yami seyimbi baqala abantu abamaziyo bamangala babuze yakhula yini wazakha manje hawu yakhula intokotela nakha nkulu pho yini na hayi anginalutho wancipha nje kuzo zonke izinto ayeyizo uqala wayathanda nokupha abampofu imali athande nokusizalukazi imali lezi zingubo zakhe ezindala azipha amadoda amadala ngalezi nsuku akaze sathanda lutho athande nokuvakatshela abantu abagulayo hambe babona nasemakhaya abo manje akabe sathanda lutho hayi nasemhlanganweni yomthandazo neyamavolontiya manje hayi akabe wahlala yedwa nje endlini akabe saphumela phandle ahambe nje kuphela esibhedlela lapho la esebenza khona abuye ekhaya nasesibhedlela afika ahlale yedwa angakhulumi bonakale ukuthi umoya wakhe uyalwa ngaphakathi uSogo kaSipho uyamnqoba uSibusisi uSogo kaSipho uyamnqoba uSibusisi le nto ikhuluma ilotshiwe ezincwadini zabelungu awusingane kwayo ikhona incwadi zabelungu ezikhuluma ngayo kodwa angikhulumi kakhulu ngaloko ngikhuluma ngathi ngoba nakhona laba phakathi kwethu bakhona uSogo kaSipho abathanda ukumnqoba uSibusisi nakhona laba phakathi kwethu bakhona uSogo kaSipho abathanda ukumnqoba uSibusisi bakhona abantu abaye bazama ukuba izinto ezimbili ezintathu kanye kanye akwenzeki bakhona abantu abaye bazama ukuba abezinto ezimbili ezintathu kanye kanye akwenzeki umuntu uba into yinye uma ungusathane ngusathane njalo uma unobungcwele njalo
mangenina ngalo satalina ngalo be kungcwele uzawufa kungcwele lo uzawukhulu Satan uzawufa lokwasezulwini uzawuthuma le indawo kaSathane waphupha kanjalo lo mfana waphupha uSopho kaThixo embulala uFlusi umqeda wabona ukuthi hawu uzawugcina kabi ngoba wathezwa wayesethula inhliziyo yokuthanda utshwala manje zonke inhlobo zotshwala uqatha ugologo yini wayesethanda nengulube into bengayiyo Sikati Rakati Seragutu Gaze Gaujalu Batela Bongushi Zuzini Rakati Seragutu Gaze Gaujalom Batela Bongu Zuzini Rakoshi Seragutu Gaze Gaujalom indaba ephezulu sonke leyo maNazaretha liphezulu sonke leli vesi semzuzini nesikhathi ngakhohliseka nkosi yami ngaze ngawuza umthi baphele ubuhle bami nalo mfana esikhuluma ngaye waba njalo semzuzini nesikhathi wakhohliseka wawudla lo mthi baphele ubuhle bakhe wayesephenduka ebangusopho kaThixo bahlupheka abamaziyo badumala kakhulu nabafundisi nabaphathi nothisha bakhe babembona ishintsha kodwa bengazi engabatsheli ukuthi khona into enje kodwa babona kuphenduka nje bangeyinto engasesiyo le nto abeyiyo engasajabuleli lutho luhle sehlala yedwa isikhathi bamtshela sekhuluma yedwa njengohlanya noma ehamba emgwaqweni kubonakala ukuthi umoya wakhe uyalwa ukhohliwe ukuthi le nto ngizoyenze njani idalwe nguye kodwa lo Sipho ngasikho ngizomnika bani le nhliziyo ngifikelayo manje ukuthi angibe isigebengu ngizawuyenze njani angena kanjani lapha kimi ngaze ngathi ngibanje nje kwakunjani into engikubuzayo ukuthi uma wena mntwana ozalele ekukholweni ulathi ukukholo uphenduka isigebengu ufika ukwenzani manje omnye uyathi ngaba isigebengu ngithukisela abantu banandabani nabo khona ungabathukisele izono zakho banandabani nabo ngoba zohlupha wena zingosani izono zomuntu ezihlupha abanye abantu ingama yezono zomuntu zihlupha yena zikhathaza yena zinciphisa yena zonke izindlela zakhe ebezizinhle ziyalipha nomoya wakho uyipha umnyazi azace njome kungathi uyagula kanti ikhaya isono sinjalo siyamudla imbama yezono ziqeda umnikazi wazo zikhathaza wena ungona mhlawumbe umuntu ongazange akhole lapha eNazaretha kodwa uma wake wakhola lapha eNazaretha ngeke ulunge uma ubuyele esonweni ngeke ulunge zawuncipha zonke indlela zakho ezinhle uzawukwanda ezimbi uzakwanda umpofu kuwe uzakwanda ukuzingelwa kuwe uzakwanda ukudinga kuwe kwande namanga nokusela kufike kuwe nokubulala kube khona enhliziyweni yakho ukufisa uba sengathi ungabulala waba njalo lo mfana emzuzini ngesikhathi ngakhohliseka nkosi yami ngaze ngawudla umthi baphela bonke ubuhle bami igcino bathi bembona abantu wayesembatha amaningi manje lo mfana kodwa imali ikhona nje engasazinake bathi bembona wayesephuza manje aphuze emnyeni Sibusiso awenzani Sibusiso na angazi kodwa wayena wayemuntu onovalo wayengasho ukuthi angikhathala wayethi angazi ngelebeleleni phela
chi pei lo staga engu pati un buona vita ferma ne tipo al ferma lo cigaretto ferma ne sangue ferma ma cale un paio para non para a cosa gara in tutto questo anni aba quindi sapete stare per cui magari na un pana o un due le va cosa per sua dal sì ma cosa ut bada belle Why is car and other roads what they young started to buy in a so 7 slow to at and a phone buena abe il scopo che si come tu puoi anche un po' se si fa neanche il scopo che si come per una cabla del mondo la vera figa è il popolare aveva buona lavanda del bello aveva un cappuccio la nell'aria va buona un piano su si so pen quando la poi in casa non so che io fa cappuccio è usa lo prendo cappuccio ma un poco cosìวันนั้นเราจะชวนเราจะพูดว่าพูดมาห้ามไปอ้อกินดาวหรืออะไรยังไงสิอาจงานนี้ดังการที่เราสร้างเราไม่รู้แต่ตัวลิมปัตตานก็บางทีมาไว้จำป้ามาลมจะจำบุญาจำบุญาการที่นั่งก็มาพูดแอมโมอาจจะคอยจะเป็นป้าไว้ว่าบ้านกับคนนี้ดีเนี่ยไว้ว่าบ้านกับคนนี้ดีเนี่ยWai rani na umbanu na nang popo kasi. Umbula ni landom tu na. Nangal jenguk tang umbula lagi, jenguk peci mal. Anlum buka peci mal, peci itu saja. Wai te bayu lagi, balai lagi, soksin. Amat kalah lagi. Apa lu wai pun cek. Lasciare la questione me lo prende che lui dà che sembra poi se c'è la sembra che sia buona sì man sta tantambam un ne se lo mutuam tu senda ne sì fate ne cos'am a mi apposi a casa con già poi se tammi un din catlusiso tu si sa che qua hamบอกมึงก็หลอกทำเรื่องดีนะทุกสิ่งที่เราได้เสนอไปทุกท่านเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกสิ่งที่เราทุกเส้นได้ในทีแต่มาพอตรงนี้ทุกสิ่งที่เราได้เวลาทุกสิ่งเนี่ยพันธุ์ลาที่เนี่ยเนี่ยกัดโลซากน้ำสต๊อกทุกคนจะต้องกู้ละเป็นเจ้าทุกเล่เชลล์มุทุกเล่เชลล์สิ่งกู้ซากเขาทุกสิ่งที่เราได้เนี่ยข้าเสียจานันทุกสิ่งทุกสิ่งทุกคนต้องทำให้เขาพอปกติL'esistenza che si mangia, qui la sale penduto. La sale in alla pensione, le togli, le calami a certo. Mangi? Guai te spiega. Non ti sembra, non ti conosce. Tu che sei usa, non pensi che la lento, si possono a lui a casa. Le letto. Guai te penduto, vai bang così. Tutti avevano avuto quella buona, dove senda culo una casa. Sì, là. Quella tu l'avete penduto, vai a fare un benzina se scinta nel catto. E a tirare su mica lo stesso una peccenna. Fatti che se lava con la oh. Come la buona, un ballone non tutti. Tu come vai tu fare una? Un mal, con madre. Non lo vedrai alla buona. ถ้าไม่ถึงรอบในโคปกติก็ว่าไหวถึงบ้านเป็นไปในระบบภูมิบ้านบ้องไปได้แหละบ้านบ้องไปได้ด้วยยังไงชูระบบภูมินะว่าห้ามเฮ้ยถ้าจะมันจะยันที่นั่นน่ะหัวบ้าวิ่งระบบบุญละมุนน่ะก็เราก็เตะตัวน่ะวัดเนาค่ะงานอาจารย์เจ๊ละระบบภูมิเอาสุสีตัวมีเล็กขายLihattiga la paikaya. Lihattiga le pu. Come da chiede, musi. Muamuna. Muamuna kunu. Sempre lembra che diciamo poco la kunu ni. Kunu yang full ti de wa tu so ga full song is ka tu kula lo pa con un pano mu se con un pano ngene con tu zan te su zaban du con jote lo mu se angan jaram nang pun le on tung pun ba ubu sewen. Tu fare il timore tu gena.
il timone di Pisagna. Mangi, farà l'uomo su mattinani, prendo un poco a tre quando non è. Hai quando sono via da lento, sono un due punti. Ancora via da lento, hai con a fare. Tutti la penguasa, ho usato. Che non sa che, va banjo. Quando la lana, va banjo. Ma tu punte fumo anche. La lana è per stare nel nuovo, capilano. Ma tu punte fumo a tua pendola, va bene, se slow. A casa, va così. Ho appena con il cielo. Ma cosa, ma un penno che è fare pure due lice, né? Anche lice. E questi sono due grandi. Non va a colbata capire con il cielo. Quando la penana ragazzi non fanno. Guapa e sei le sessuali a ben attenti. Ma lì una banda con lì. Ma vai a callegate. Vengo sbuti. Quando aspetta un poco castigo. E tengo più di nama ciò ma niente giallo ne sono niente giallo ma cosa ma niente giallo le cose male le niente giallo ma niente avanti perché sempre va bene da indoenza va bene da blensi a te pagamento quando calan con ti con siamo cosa va bene da blensi un tanda un insieme a tu trainer cello sai guardare così da son un tanda cool what does the real start a qualche sega ma che io ho molto ma pena buon tu busse va tu ma sei pena in da va lo muto vabbè a cool non so per avanti ma buono così vuoi che cruma lo muto vuoi le tu muto vuoi non così e la stavo in cielo, non era un fumo, la l'ala, e se lo faccio così, è un poco battito, la stata, c'è un buona mangia solo su questo caso, se non c'è telenina, e per prendere che va bene, ma non so la musica fianco di bella un giallo, ma solo in genere, non so lato, non dipende di che niente, fate qua, ho volato, una binco, ma un po' una tumawande mtabeni sabawonakala kodwa inhliziyo yalo mntwana yayinjalo niboqaphela amanazareth negazi labo liyafana nenyama banyamanye ungezokwehlukaniza lokho kodwa isitha sakho salo uyodla ukudla kwazo Ucap macam apa balam dua SSD, kalau balam dua salah nabo, betul mesti apa balam kunung, apa kono SSD lah. Kenya hamba, kenya jauh gagal. Balam baca kenya hamba, balam film pun hamba. Hamba dah ni nya, mang babon apa sekarang. Misal tu terus sebenarnya ni bos. Nama kasar japoti nama bos. Jauh dari sekarang ni bos. Nama bos. Bukan yang babon, ini kan leban. Kau tahu ni mang baca nya hamba ya lo nak pun. Ni aspek. Mana yang boni lu cani ye kai, yang boni kai lah. Man hamba lu nya, mana tu kan gigi jalan gulu be. Sering hola. Ni cani landai, ni abon si yang zinu zinja. Usi. Kau tahu ya, abang pasal kawan manja lah, baik dijeng. Abang cel. Abang bamba, abang celing. Abang bamba ikan. Abang pil. Baik diulah. Bahasa ni pang lamulan dari syanda. Kau cuma sudah kan buat syanda. Abang pun panai. Abang pun lingit. Abang pun lingit. Mana kan tak? Siapa kerja ni? Ngapa? Mana lah? Lelung dah apa pun yang guru, apa pun yang tu, apa yang tu. Mana itu guru awal dia. Guru siapa kerja ni rumah? Guru siapa kerja ni? Guru siapa kerja ni? Awal lagi ya. Lengkot siapa juta.
kalapho